Now, sir, I don't understand the word that you're saying to me. Būtent. I see I live in the mountains, and I have a horse and no legs. And one horse came to me and said, gasoline, please. Va čia bus, palauk, reikia jo neišgazinti, reikia po truputį. Tu per daug primali. Aš vis supranti, maksimalistas. Iš karto. Tai dar kartą? Ko reikia? Hold on. Hello? Алло, это колонка. Yes. Yes. Help. Need gas. Нету это. С 8 часов надо звонить. Gas for машина. Нет никакой машины. Help, please. Нет. Yes, you do. Yes. Бензинас. Да. Бензинас? Бензинос. Need. Есть. Okay. Need бензинас. Есть бензинос. How much? Да. How much? How much? How much? По-литовскому говорите или по-русскому? Я не понимаю вас. Сена. How much? Сцена. Бензинас. Сцена. 95-й. English. 95, yes. Ну. How much? Да, 95. How much? Кайна. Кайна? Yes. 4,15 литр. English. Ну, 4,15. Okay. How do you do? How do you do? How do you do? Bet yra tas toksai dalykas, kad jeigu yra užsienietis, tai jisai būtinai bandys, žmogus nesuprantantis angliškai, būtinai bandys su tai rusiškai pasišnekėti. Nes, na žinai, užsieniečiai vis tiek visi vienodi. Koks skirtumas, kokią paukščių kalbą čia dabar kalbėsi, man tai nėra skirtumas. По-русски, чуть-чуть. Čo? Kaip по-ruskiai arba po-lietuviškai?